kwa General Prime Niyongabo ni chef d'état major w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Ibi ntago bimeze neza, ibi ntago byifashe neza, ndetse hari amakuru akomeye cyane y'ingabo ziri mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Murabizi ko zisanzwe ziri muri coalition imwe na FARDC, FDLR ndetse n'abacansho batandukanye mu mirwano bakomeje guhanganamo n'ingabo za M23 cyangwa se umutwe wa M23 usanzwe urwanya uburenganzira bw'abanyekongo bavuga mu rw'ikinyarwanda, byiganjemo abo mu bwoko bw'abatutsi mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Byinshi kuri amakuru avuga ku ngabo z'igihugu cy'u Burundi ndaje nyarambure, ariko hari makuru mu buryo bw'inshamake nifuza ko mbanza kubabwira, hanyuma mbere tukabona kujya ku yandi makuru. Muri Venezuela, perezida w'agateganyo wa Venezuela yemeje ko Nicolas Maduro akiri perezida w'agateganyo wa Venezuela Delcy Rodriguez yatangaje ko Nicolas Maduro akiri perezida wemewe n'amategeko y'icyo gihugu. Bigarutseho nyuma y'uko mu gitondo cyo ku itariki ya 3 Mutarama 2026 Amerika yagabye ibitero mu murwa mukuru wa Venezuela Caracas, ndetse ita muri yombi perezida Nicolas Maduro n'umugore we. Maduro ashinjwa kwinjiza muri Amerika ikiyobyabwenge cya kokayine ndetse kandi n'ibindi bitanye isano nacyo. We n'umugore we bahise kandi bajyanwa New York, ndetse batangira gukurikiranwa n'urukiko rwa Manhattan ku byaha byo gucuruza ibiyobyabwenge n'iby'iterabwoba. Mu kiganiro n'umunyamakuru wa NBC News Kristen Welker i Caracas, ari nacyo cya mbere kandi agiranye n'umunyamakuru w'umunyamerika kuva yafata ubutegetsi, perezida w'agateganyo Venezuela Delcy Rodriguez yemeje ko Nicolas Maduro akiri perezida w'icyo gihugu wemewe n'amategeko. Ati nshobora kubabwira ko perezida Nicolas Maduro ari perezida mu buryo bwemewe n'amategeko, ndabivuga ati nk'umunyamategeko kuko ndiwe. Bombi perezida Maduro ndetse na Cilia Flores umufasha wa perezida nta cyaha bafite. Mu minsi yakurikiye ifungwa rya perezida Nicolas Maduro, Delcy Rodriguez yanenze igikorwa cy'ingabo za Amerika. Nyuma yahinduye kandi imvugo n'umubano we na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abagabanya amagambo akomeye yavugaga, ndetse kandi atangira no gushyira mu bikorwa ibyasabwaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gitezwe ko uyu mugore kandi ashobora gusura Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'ibiganiro byabaye kuri telefone na perezida Donald Trump, ndetse yanemeje ko Amerika kandi yamaze kumuha ubutumire kugeza magingo angaya. Ni Delcy Rodriguez, uyu nguyu rero niwe perezida w'agateganyo w'iki gihugu cya Venezuela. Mu yandi makuru haravugwa yuko hari inkuru ivuga yuko umupolisi afunzwe azira kwiba ihene zigera kuri 5. Umupolisi wakoreraga mu mujyi wa Rundu muri Namibia yatawe muri yombi mu rukera rwo ku wa 5 akekwaho kwiba ihene 5 mu gace ka Tumweneni mu ntara ya Kavango East Region. Hanyuma kandi ayo makuru avuga ko yatangajwe na Radio Eagle FM, avuga ko uwo mupolisi akekwaho kandi kubaga izo hene akazipakira mu modoka. Ageze kuri bariyeri ya polisi kandi ya Masivi yasabwe guhagarara ariko ntiyabikora, bituma rero akurikiraho kumwirukaho na bagenzi be. Biravugwa ko nyuma yaje guta imodoka mu bihuru agahunga n'amaguru. Polisi yasanzemo rero amaraso imbere mu modoka. Ariko kandi umunyamabanga mukuru w'ishyaka Action Democratic Movement ADM Moses Nyundo yatangaje ko biteye impungenge kubona bamwe mu bapolisi bato bakomeje kandi kugaragara mu byaha. Yagaragaje ko ibi bishobora kandi guterwa n'imishahara mito, anaburira ko nibidakemurwa bishobora kandi gutuma afatwa n'abandi benshi muri iki gihugu. Nyundo yanagarutse kandi ku ifatwa riherutse ry'abapolisi 2 bo muri Rundo bakekwaho kwinjiza ikiyobyabwenge mu bwoko, aho bivuga ko rero bamwe mu bafungwa babahaga amafaranga make kugira ngo rero babibinjirize. Ariko kandi ibibazo biravugwa ko byateye impungenge abaturage, bamwe batangira kandi kwibaza niba bakiri mu mutekano wo gutanga amakuru kuri polisi muri iki gihugu cya Namibia. Nyirizo hene yafunguye dosiye y'ubujura bw'amatungo kuri sitasiyo ya polisi ya Ndama mu gihe kandi pereza arikomeje. Tujye rero mu gihugu cy'u Burundi, mbabwire ko amakuru aturukayo ntago ari meza cyane, by'umwihariko ku ngabo z'iki gihugu cy'u Burundi ziri mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Inkuru iravuga ko inzara iratemamara mu basirikare ba FDNB bari mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Abasirikare b'u Burundi boherejwe mu gace ka Baraka muri Repubulika Demokarasi ya Kongo barataka inzara, bagashinja ababakuriye kandi kuba aribo ba nyirabayazana w'iyo nzara. Abataka inzara barimo abo muri bato ya 11 ibarizwa mu mujyi wa Baraka, ndetse nawo mu yindi mitwe ibarizwa muri uriya mujyi wo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Abagana Radio Publique Africaine bagaragaje ko iyo bagerageje kandi kwinubira inzara ibugarije bahabwa ibihano bibaremereye ndetse n'ababakuriye. Umwe mu baganira kira gitangazamakuru yagaragaje ko batubwira ko tubarizwa mu mutwe w'inyeshyamba. Uwo musirikare yakomeje agira ati buri musirikare aba yemerewe kandi amagarama 200 y'umuceri ndetse n'ibishyimbo, ikirayi gito n'igitunguru. Nimugoroba irasiyo iba ari amagarama 50 y'umutsima, ariko buri gihe ati basigarana icya kabiri cyabyo. Yunzemo ko mu gihe kandi baba banandikiwe umugati benye n'igikoma kuri ubu batakibibona.
Abasirikare b'Abarundi kandi usibye inzara banavuga ko bugarijwe n'umunaniro kubera kumara iminsi myinshi cyane bajyanwa ku rugamba batarya. Bavuga kandi ko ugerageje kandi gusobanura ngo amenye icyabaye bimuviramo gukubitwa ndetse no gufungwa. Uwahaye amakuru Radio Publique Africaine avuga ko yagize ati vanwa ku muyobozi umwe tujyanwa ku wundi, umuntu wese ugaragaje kandi ukutanyurwa arakubitwa akanoherezwa kandi muri kasho. Abasirikare kandi bavuga ko batigera kandi babona umuyobozi wa brigade yabo uherutse kugera ibaraka keretse iyo aje kubaha ibihano. Abasirikare b'Uburundi kandi bari baraka bavuga ko bashengurwa cyane no kubona ababakuriye bacuruza ibyo bagenewe muri uriya mujyi. Umuvugizi w'ingabo z'Uburundi General de Brigade Gaspard Baratuza yatangaje ko yakoze iperereza ku byo bari abasirikare bavuga asanga ari binyoma. Duhindure ingingo mbabwire ko mu yandi makuru wari umaze imyaka myinshi cyane 16 yihisha ubutabera yafashwe kubera imikino Olympique. Umukunzi w'umukino wa hockey ukomoka muri Slovakia y'imyaka 40 yikururiye gutabwa muri yombi nyuma yo gufatwa n'abapolisi b'Ubutaliyani amaze igihe yihisha ubutabera yashyiriweho impapuro zo kumuta muri yombi. Nubwo yashakishwaga n'abayobozi b'Ubutaliyani, umugabo yaremeye kandi asubira muri iki gihugu agiye kureba ikipe y'igihugu cye Slovakia ya hockey mu mikino Olympique yo mu itumba iri kubabera nk'uko bitangazamakuru yo mu Butaliyani byabitangaje bikesha amakuru iyi polisi. Polisi rero ikaba yavuze ko uyu mwenegihugu wa Slovakia yari amaze imyaka 16 yarashyiriweho impapuro zo kumuta muri yombi kubera ubujura butandukanye. Bashoboye kumukurikirana kandi baramufata nyuma yo kwinjira muri guest house iherereye mu nkengero za Milan nk'uko inkuru dukesha Deutsche Welle ikomeza bivuga. Igipolisi cyavuze ko yajyanywe muri gereza ya San Vittore kugira ngo rero akore amezi 11 n'iminsi 7 y'igifungo yakatiwe kubera ubujura yakoze muri 2010. Ntiyabashije kandi no kureba umukino ikipe ya hockey ya Slovakia yanyagiyemo Finland ibitego 4-1 kuri Sant'Aguero Arena umujyi wa Milan ku wa gatatu tariki ya 11 Gashyantare 2026. Ko rero ari ibyo bikomeza kugenda bivugwa. Nyuma dukomeze tureba n'andi makuru atandukanye akomeza kugenda avugwa. Abari byinshi amakuru yo abari menshi nk'uko mba nagiye mbibabwira. Mu gihugu cya Kenya haravugwa inkuru y'uko hari Kenya yirutse yasatira Perezida Ruto aca igikuba mu barinzi. Umugabo wirutse yerekeza kuri Perezida William Ruto kuri wa kane ubwo yavugiraga ijambo iwa jail yagize icyo avuga atanga inkuru ye ku byabaye nyuma yo guca igikuba bashinzwe kurinda umukuru w'igihugu. Muri iyo video yabonwe n'ikinyamakuru The Star, uyu mugabo yavuze ko nta mugambi mubi yari afite, yashakaga gusa kuvugana na Perezida ku byerekeye politike ye. Umugabo ati nashakaga kuvugana na Perezida kandi nashakaga kumusuhuza, sinari nzi ko ibikorwa byanjye byateza ibibazo, nizeye ko nzamubona. Ibi byabaye mu gihe kandi umukuru w'igihugu yavuganaga n'abagenerwabikorwa b'ikigega cya Nyota ahitwa Mandela, ubwo uyu mugabo kandi utaramenyekana n'umwirondoro yavaga muri Rwanda yihuta yerekeza kuri stade. Abashinzwe umutekano bahise kandi batabara baramufata baramutambikana bihungabanya mu kanya gato ijambo rya Perezida. Ku ruhande rwe Perezida Ruto yahamagariye abashinzwe kumurinda gukemura iki kibazo mu mutuzo. Mbere yuko igikorwa cyaberagaho kandi gikomeza, Perezida Ruto yagize ati mumureke wenyine, ati mureke aruhukiraho, yaba yicaye aho nanjye ndamureba nyuma nta kibazo. Ku itariki ya 6 Gashyantare ibintu nk'ibi kandi byabereye i Mombasa ubwo undi mugabo kandi utaramenyekanye yirukaga yerekeza aho Ruto ari yagezaga ijambo ku bagenerwabikorwa ba gahunda yo kongerera ubushobozi urubyiruko rwa Nyota. Byabereye ahitwa Jomo Kenyatta Showground aho Ruto yarayoboye itangwa rya miliyoni 147 z'amashiringi yo gutera inkunga imishinga y'abarwiyemezamirimo bato 5880 baturutse mu ntara za Mombasa, Kwale na Taita Taveta. Mbashimire mbifurize kugira ibihe byiza.